It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitu mrika na hia yen. Awo Facebook no so a na DLFM 106.9 na kase bonom. Yamfa mo nchiremo emfa ensomwem. Meka sei ankra beto DL kase bopono so echiremu a enipa mako enum. Ana meka sei wanuma prebiam da sese no emu edin ye pa na ne nyina ne sem. Enquires bi asim ewa Ring Road eno wakabo prematai mu ewa na ukwadai oforiso obosuma ye wo me ne da etoso enkron emfempe mienu ene aduonu enum na nka na kirem sei Enquires ye no ahyan mako enum na da kwa yantam so anam so Enquires we asie no na mpenefo kirem am Enquires na si ye no eye Kia tracker registration number no eye GX 3456-21 GX 3456-21 ana mo kirem se odemirika tente na eyekiai na bricks anasa blocks egumana na ode enante kwa no so ana ofeli blake ena mirika tente ekobo ka fufuro mekese no ahyan mako enum de akwanya ntew nkwanhye we etimi asim na nipa na ne hu de asie nyina obo nsentwafo amane no ana wo kirem se na tipa track no anasa kia track no na dimirika every Ring Road no ekopie wo kwame nkoma circle eya Ghana Revenue Authority for mpenifo akache eomo office ne pe ho no mam ena kai efreli blake nam so Enquires etimesi akohwe mu apa atete ye pa sade nipa ne bia prepare na hyan asese ne dia na ageta pam na mna asem wesi ye pe ena potopuru mpenifo Ghana National Fire Service Ghana Police Service for kopie o mekese omodin akobbo etizaniema ban ma mekese makoye prefo na kopie ma yarsabia wanom eja yelhwem na mekese sese de nipa mako beye enum na o ma prebiam de sese no emu edin ye pam na mra nkwanhye ne se enkotie ne ahodo betwa gu ye e wo mra nkwanhye no esi akwame nkroma second no Ale the break na ati anase ni pase mo chale It looks like he is DLFM 106.9. Enti Enquires ye ewone Ring Road mechira kwame nkoma circle no emu nchiremu ne dia so na bra Facebook no so DLFM 106.9 bra behwe bio behwe cars pa se dia tete ye sikapa Kwadwo ekura yi mu de da na ye sore na Enquires nsi na moja hwie nwa ye mpe hey dream he sa ne ka na moamoa pa urade Yesu Kristo na kai wuti akire de awon ka jempo ka na da ho sei yesra o tumirika na share Facebook no se behwe bi wa na we de e pantoma ye o ma ba bi kura na ye tie yi hweka we kai we de ontimi hwede se de ka na anyam no hu a ese se be truck na se motorbike bi hwede se de ka na mamwa ye ase can be a hwe front ho hwe ye oh dabi hey amagana we ka we da we wo muntumi mfanya hwe ka sa se de aje no o me ya ne hwe anyeyi utumi so we mirika tenten pa no mudi o hey na kaka bi sakra de odi mi ka enti we de cause accident no ene si wo no block blocks factory no kia na esi hwe eno ene cause san kwanhye we men nam so ma private cars mako be yenum ka ho a ne nyina da atete kura sa no hwe black one we de ohun aye 1000 ni pe o ohun hwe bi o cars ni nyina bi ya aden
Aden. Ye kwa hane hapa. Enkana heyi Amerika tente gidi. Na me ema wan pose sabe cars na ya omudifa kwa so ndia mba mode aye maintenance de. Oh. Omsa fidie Blake betumi afeli tam bia de nanso aya munye maintenance kakra. Aba. Ane de ono sparky ya je so na chese wo ko. Sika eden. Yanto akase bono so ai. Minister for Lands and Natural Resources Emmanuel Amakofibua Eden Sama Betuja chese ya de omuhia $165 million dollars no mo dia share abefo Musa ne be yo mefa abefo kwan so no mo dia share asase a ewo man Ghana mu esan se o kirema ye game changer and de beboa na ensesa aba ye man Ghana land administration system nim na bibia etimi akoye e de amawom na bra konstra share ewo ye headquarters for friend lands commission ewan crime prime man no so afo kirema sa abefo kwan yi beboa na katahye ne proye a ekoso wo man mu na efa eye land administration system ni mu so a etu ebetimi etwa no chese esa so wokọ na okoto asase bi ni ama won krata nsuo kra etimi togu so na krata no asai sanso na etimi kọ na chese ompekọhwe wasase no bekọ na ho nsem bebre asase ho manso bebre na we dia woti kuma ase woti eye hemfa na so opa asase no te ho asem na se ya abefo kwan so a wo behu sani asase ne te ansa na wetimi aba behwe na bebre na so kasa balance commissioner katahye ne proye de hopa na ekoso na okase we de onyi ntumu da esan se land commission de oka katahye ne proye omo nka ho kra ewo mayimu ntu omo bomode ase abefo kwan we ebetimi aboa na nsanse ho sensem no bibia etimi akontentem de amawo still omukita nkrata o munsem nkrata no so the banasa information yira na chese document na yira binin the paperwork beba na obi e dia share lock mu na yira no bi ko vacation or ya renti ye de ni nyina share computer so na ma adwuma na easy wo kumasi kura na se obi afale bibu a obetumi ehun system mu ma adwuma no contem ma Ghana for omunsa ase nkrata o mo hwehwe ne contem nti akwan be na ye fa so a ye ne land commission betutu sa na mono ne make sure say niema yatutu ni ye a omo adwuma no ebe contentem na aboa Ghana for se ne ebe ya odi asisi e wo a omo kwose land commission mo nkrata sam Enquires ni nyina asisa eno na mo na ye no omo betu mo si omo pe 165 million na sasika no se wunya for example se wo kumasi na wo asase wunya se surveyor ebe drive memfa se wo mampo na wo pese wasase yesusuma wa bedravika sin mapiwia otumi tra ene ya uti ye Minister for Lands and Natural Resources Emmanuel Amakofibua na enu echi na National Coordinator Edema National Alternative Employment and Livelihood program Frank Asari enso den sem say etuja benefit Ghana nti map no wa obi a betumi abefa map copy ope e de akoye na adwuma eno na ye hwe say ye be ye part of the project nti ye wie no a sa digitization no so no ye paper records no nyina no ya sani nyina ko digital ni aye software be boa ma o tifie o click here no project no $165 million na sa project the yen lands commission the sika ye jeje ya binding my say panhwa ye wo ye retention eno na ye hwe so aye di besen etua sa aka no ye hwe no na sika ye retain no ye ntumi emphasize sika no ntua sa aka no nti ye hwe project no ye chiche mu nkaka ko sise ye betumi enya sika ye betumi etua back every yangasa ye revenue and no about $65 million, $85 million. But I no, you need different companies discuss funding no near the ISA from the technology near there. And when you go to a yen just say acquire still sikasem. It is a buying back no be so and fear. Maybe answer your boss abusiano. Ene ya uti ye Frank Asari on na National Coordinator Edema National Alternative Employment and Livelihood Program. Yanto akase bon so lenko piem ewa sante matane egusua eginamo ewa reho esemum. Na Ghana fo beka ya efiada etwa min na eye ofuruso obosome ne da netoso enan emfimpim yenu ene edionu enomum. Na akopiem wa sante mantema advantage SHS eno ne school a ewa sentimental bantima na beto dwa echire musem abemu abako no ko school ewo honom owo form 2 na ne den edi Bernard amuapen
etimi ko school no ma na okita etuo pesere bi kra ne nsem na mo ma break pe na okogina ho no ne maya ne bi di agwa no so medituo efiri ma me ne papa fie baaye ne tuo we kra de etuo betuma de awupa na mebu ni so we etuo we menye etuo we otuo a enti menye hwe no so betumi de awu so enkwese hwe no se ne to ma yen hwe aya sagomo wanse ne di ma yawo na to etuo itu ya emaya mienu ne tuo yi akogu amanin na baya ba ko etuo ne kan na ne de ne mu akoye den pa eye Suzy Penaman na mekasa ofa mperiwo mmade da bofra ko pie mu awala sabia ma doctor fo yi ni sei na hoye na nso mekasa na bofra yi na ni afra ohun ba bibiada emfa ne trim famfa ema wofo akire mu se ye abatan ne ma mempo waya abrewa ne papa nso aya kokura wia ne sam ne senti na komo hwia ne mu se momai anya hwe kura mpo nko onko school na onyini emahwa wa no mdaate na sene omoba osu a woko school abahwa busuam na sene student etim de tuo de ahye ne botom akwa classroom akwato abone bana ne dia asem ase emo ye pam na mra GH page fo nsam trefo ko pie mu a na mo ne Suzy Penaman abofra mekase tu aka nani ena mtwe koma na abofra ne kire mu so onde nurse na nusu senka onyina ankoba ya nurse abeboa magana mpo wabaja yarefo nkwa nanso mekase akwakwaje tade ma nani no ohu ade ntim osra Ghana mpanifo se de asie de ma made amba ne se memmo na mrefe de akosie emo ya pa na ma Penaman je mre ene sentrefo kasa nsem sei na de to sentrefo anymore Unko school na de ba de na person obeye. So yes. Person yes. Enquires in so bit near baby. Ghana for 8 you can be bitter woman. Someone can say, or mum, na many una dear. Miss Lemon, na many una dear, na Miss Uncle School. Wey aya bofra ketwa oko school. Ewo Advantage SHA school eno no Kumase Bantema. A etuo akanani ne den ede Suzy Penaman eno achi ana bofra ma mezu kire mu sa semi yasie etwa ne sunum ono obubuja sometimes eduba bi mpo a pawo pa na okọ anse wanya bi ede ahwani pai no num de afisoro ebetwa abode ya ho ma sa bayira mu akese ne etuo aka ne bai nti Ghana fo de adrei ohia ya mo ante sa de ne ba ne tebia no mbaye den pa ede ama no so di sem sei ede to nsentrefo enim Me de Mr. Ghana fo an se bia ba bi kwa no bebetima be fam be yakọ ama na mi aye ya de Mr. omu anu no wo mu ami na me baye nim akwantum kwa no de be kwa na ni be hu na de obesa ko sukua de Mr. Ghana fo anu Krofoni na makoskua na ye wie nie maame apam tofufuo ne kwa so na me de manya bisa konye de akoto me bani Ghana fo momu ame o na me ba no nani ehu na de mesra mu anu no me ne bi momu ame be ne kwantum kwa na obi ede obi akoma so be fa na kọ abe nani ebetima ye ya na wakọ de suku me wukura me be me yene ye ya ye yimma ne ye ya ke ye yi manye no kana me manye mamma na nka bi mu omu ame o Umwami kana fo umwami DLFM 106.9. Minibio, Bane Kachire, Timpesami Bay, Quancra, Power Misra. Ara hosem we ya bofra ketwa Penaman Suzy Penaman na maame ena wote ne nkan ma botokra sika Kwadwo edion pa sabofra ketwa tumi afatu afiri na wofo fie akọ school akoto abba bofra ketwa ni tuo ohia ni wa ba netuo ni kra eba ne se netuo ni kwakodu school mu hon. In fact Ghana mpani for the omen di agro aka ne yekọ school na bofra din sem huna ye kan mpre ene Ghana mpani for TV 8 mu hunu sesebe ye nwe ya ye kwa afuma kopedua bebia die enti no ma no de ye de omope eba ne se ne teacher ni bofra ba ye mpani wo school e kan ho be na bofra ejimi wo classroom si eba na se na bofra ketu atumi nya tuo e de ko school a wakọ test ni pani
e wo kuruma asat now abofra no obotuo na wofo no wo hefa asat na se echi wonom omo wo hefa eti kuruma salifu amu akonsofo ne ba de ka kokum mofra mienu bepem ne kaskara asem se krade asem ne krade am si etwem krowe de asa moja hwiego ne de omani diagro Sikapa can Proverbs chapter 13 verse 24 mama why was it? Those who spare the rod hate their children, but those who love them are diligent to discipline them. Enti wahu abofra yamfa ba mfa nka no yes no Bible na eka no Proverbs yamfa bank tia abofra yes no ene ye ne ye ti oman mu ma yentumi mmom ofra nchem so mpanifo na de suku na yamanyosem ne sabi nsem hunu saa ya tikrom ha sei na ekoso amanyosem schools ya wanyosem ene ekoso Ghana obi bani na yetu no tenafena fam bi pena ni se obotom na ye ka somwanu sifie na obi de na asie ekeka ba omane yen sori ne yen kind of pre entre mpanifo na mo de school ne yamanyosem mommra mafra no momma tumi ma chechefo na punish student na nsem hunu do so okrom adodo adan Ubo school ni aba ye ajo ko siki permission every school from penny for once what to me dia ba aka amofra adan ena na school obi aye de ope how na dey tin na ye omombo mo search because akwala na say no be ra school mo make sure say ma search ni niam mu ni na dia ho hia so the best school no onya tuo ni frehen etuo no onya frehen fa efie na wofo no emrama kwan say mumfa ntuontu ba bi abofra be hu asat now abofra na wofo no mo wo hefa Sika yento aso na hwe beko bia bia yenkro Yanto akase bone so na bishop at the Magos Roman Catholic Diocese and no eye hafo Most Reverend Peter Kweku Etuahe at the sama betuja say eye nuboni amebunu no afato mo ho so omonom e wo maimu no eye de ha dwunye papa a o chirema se nuboni nipa bi anekra e de ba o maimu a eye Ghana Standard Board for abomode ama ho kwan ama nubode no ababe ro maimu na chese adwuma omo ye ne de omunye ne ye kra Adenti na also menu bone etimi ebewura omanyimu aban emomode anonfa nhyehyɛ pengu akwam sane ebeye numone emebunu ne nom no ombetimi esi anokwan ede ama wom ogitum se ye doctors for etimi prescribe eye aduro ede mo obi sane ebeye beboa na pomudin etimi akoye na emomi mebunu ne de asenduro no omo fa ne dodo ebi te se ye tramadol ene eye red omoka we ne be hia wa unim red indubone no adoso wo manyimu dodo into momodian no munsia no kwa yesa dachi bi de ebe ha ye pa na nuro nyina so no ye kra na ye de ba se ye kra na ye de ba yi wonmo hwe niema e ba mu Ghana Standard board no nanka niema sa no man mu kra na obi akoto no akonom enti de mesere wo mo ne se wo momodin na wonmo fa na nsi form nuro no bi wo ho a ye se doctor for na dema dem kwan a emrantie ne mabawa ne bi faso ne na enye na yesi bibi de red omomode a na omfa nhyehyɛ emra na omunsia no kimi kasa kyerɛ onmo a onmo nyamfa ye ho nkowura ndobɔne num sɛ omomode a na omunhwɛ namfo yie na omunkoyɛ sɛ bia me kɔka hwɛ onya kowura mu a ne gyae ɛden omo aye womu no so omumpɛmwa na nyankopɔn adaroma womu ye ho firi me fi sɛ saa ndobɔne ɛde sɛ yɛ neba Ene ya uti eye bishop at the Magos Roman Catholic Diocese and no ahafo Most Reverend Peter Kweku Etuahe yanto akase wo se bonfa huremu ewo LPP osuro kokwa manyoko nimu a na meka sei empanifo do mudi tinteman ewo mpia manyoko na kache ebine mase bedwafo ebine mo so aya twetwerefo mpanifo akwakopie mo nne ewo asensa o sima se bedwane efie ne den at the Reverend Entim Fojo Akate e was Sprinters Road and as Sprinters e wan ka bopre man tem a won mu kire mi sem anya de mama kwan e ma National Investigations Bureau ena before etua ba chi papa yi edna kwakoto mu kram na empanifo yi kire mu sem eye mo wanye pa se ne o ma ya timi kabam ka bia memo ne wom nanso no sabe ya ka ni pa bia no de atum o mo ma kwa magana obi mpontumi nkyɛ na bia fitiri mra endi samanyokwe baje o magana taso ne sente ne enipa omudi MPP amanyokuru mu nkuni atintiman biem aya dem kama se badwam wanom ba no dini Alexander Afunyomaken edi wo manim adam so twa nipa ni edi ma MPP Justin Frimpong Kwadwo akopiem ho bim National Organizer Henry Nana Boachiko bim
Director of Communications Richard Nhyiraba nipa pina ko pia mu kyerɛ mu sɛ ne de ye nkyede o bia de frisem yɛntimi tra o manyi mu ɛma entimfo adwon kaka na adwen enkyerɛ o manyi sɛ sabi ɛro premier ne fra amanane abesi o man Ghana mu a wɔn de kokin aba o man mu ne senti empinfo yɛ hwehwem ne yɛnche wɔnom na sɛ mbofo kokɔ apade a ɔma ho kwan ma mo silence wɔnom da saa intimidation yɛnta ta nipa yɛnchi nipa fa no tum yɛnta tia nipa okroma de kam ka be memo de ɔmo ntumi ntra sɛ yɛhwɛ han saa na mdom kuma na ɔmo yɛ mighty minority enti ɔmo ho ɔden te sɛ sabi aboa asoroboa no enti ɔmo mpere ne empene kyena Alexander Funyo market de sem sei ɛto nsɛnkyerɛfo ne ɔmo kopie mu ɛwɔ tim fɔdwo na tenae. Reverend cannot be made an example. Reverend is not a loner. He has not walked alone. Yes. He will never walk alone. And he spoke for them. As a caucus, we have our various committee heads, and he is the leader of the Defense and Interior Committee of our caucus, and he speaks for the caucus, and he expresses the views of the caucus. So nobody should make any attempt to single him out and try to come here, intimidate him. He walks through this unfortunate valley of the shadow of death, but he will fear no evil, because he walks with his God and the strength of the mighty 88 behind him. So please, government officials, enough is DLFM 106.9. Let's engage. We are political actors. Let's assure the people that we are ready to uphold the promises of the Constitution and democracy. This must stop. Thank you very much. What has been the compensation? We're engaging over there. What has been the compensation? You are live on TV. You are live on TV. Nobody can cover anyone. Any awoti ye democrat on basebedwam. Any empenifo do mudi akwetene ewo MPP. Osiro kokwa majokoni ma mochire mu mo mpene kura mene. NI before emfa kotikwan enkonkwache. Asen South masebedwani. Reverend Intim Fodwo da ebi sikuri mu emunchire mu ene yada so we ne agina we so adan ye ho akwakwaje na bofo nkrato ye ba kase bode akachi no ye de nyina ebesom mo. Makwantu ohunsam eye medadwen nanso meyensam tro ne nti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya abre ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo na mehu se wo apply for visa assistance a emfeli efri se wonum ewo track records madanse die nie ma meni ntrɛw Sunday Sam's consult edi Britia wabi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit ethetri. Ma menchira wo mo etri kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier. Asofan our Ben Wise Park Hotel. Ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244 291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yeti ehudi enti we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. Yaba mo akwaba afia kenka madwen kyerɛ ne bie na yɛmfa nsom we every master planner junior kentampo ana o kyerɛ mi sɛ Ghana man panin John Dramani Mahama Cocoa price wo hyɛ Ghana for boss abanada ne kanya hwekura no wontum no wonfa nkɔ 6000 Ghana nanso na wo ba yi kaprempo wonfa ntoso a ne wadu o man hwamɔ pa we scam kɛseɛ na ɔde scam Ghana for bi sɛ boss a wo hyɛ ye no wo ba yi wentimi endi so cross enchen kɛseɛ nkɔma ho na bo prince or being Greater Accra regional organizer da same we so Africa fi parliament say ohwe live with the free agro bi kuma na o kyerɛ mi sɛ why should the cocoa farmers suffer from the inefficiency of the management of Ghana Cocoa Board? Oh, I say mo. Piaga kyerɛ mi sɛ NDC for ne emoje etumo no nyase ko mu bleed pam. Baba Mahama boazi o kyerɛ mi sɛ NDC for your margin so mbeda da Ghana for de bia da cocoa price yi mo beke kanya muntu mfa nkɔ setad mo ba ya kaprempo mo ntumi mfa nto so kyerɛ mi sɛ Abanga Yakubu Fuseni we MPP National Youth Organizer who for that same
Yadase. Richard Ahwese wa live. Edi free Bwetire station on DLFM Anes kasi egbe. Emu de partisan manam enchia kese enko emfama Adwoa Agyei Sikapa ene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi na afin so DLFM adwuma yefo nyina senior yadase so de biada uma adehye mo honom ete yenka Ghana ni yaba won chen sofa na min sofa asema dai esene chema wontumi chen yenkopia obantama advantage SHS panaman ena akwadaya fatu akotu nani asema yasie ba tan a wutie me anumere no sa otis abofra bi de tu ahye ne botom akoto ema no nyanku student ohiani wa ba nani ba ko afra asem sei ede na ya wonsunu mo ye wo 0534050199 and 0593406565 dia ne yanya na mo friends so ma bro 30 seconds e bro so a me you afri so hello majo hello senior udin ba bia kasa free Kofi wa the fresh. Oh, Ashama Damo City, hallelujah. Champion 30 seconds, mentio. Offer. That dear, you are to me now. Opa, Ochina, Munya investigation. Namu call hospital by hospital. If you are to hospital, I like. If you are say, won't touch him. If you are a boy, dim pa, yari. So, what you bet me to? We a kitty be offer. Young farmer, 500 cities here, the amount. Dion. It is ideal, you know. I was there among the Amuchenenka, Yaniko Moana, Tofu, nobody, 2 card Kobo. Yeah, it's Legon. It is a young day. Yankupon, why? Mate, Medasibi, hello, Majo. Crazy. Hallelujah, senior Uday, and never be a Casafre. Said Sakumono. Oh, Mr. Set, a shay ye. 30 seconds champion me yeah say running need you say running need bo so 1 year na yin fia e be koso ayeden akoso okay na won say man for ablabo yo unu nyame nyadwuma me da se senior hello majo hello masa good evening good evening senior udin ba bia kasa free me the chance me kasa fi chado brother Charles me yintio but ade we ne say dey si say the first se bi yan ni eme wo mi say o se di bia ase so what is you know what's say we know what is your above say the wetin na mami above no tutu na mami papa ko muntu me ni pa no is this my mission is be enyo na be ni eden so I say man ha den what is say be ni ba say be do ni dia ka fa ho ti jabo show okay and then they dey here to muntu ko say oh ije ma ho awon wa ka say ko chi won man pe funi ti ni hu ni o ba ya fa mate medasi bebre senior medasi bebre daddy hello majo ya mi aduma do fo be na me saka na numre yi nana bomoni nana ma yenti wa numre yi I spend in patrol e bia to me nana obi de tie no de ba di se di bom nana me ni e ko ni surgery bra enye izu ma me no ne ba no fa ya o you are in finance sankan you are in finance sankan mi se di bia be wi pe o yesu bi amen ko to mi no ni na na ba ko asat na one de nani ne de ba ko ne de am say ayekura ba ko na aka no so nse de hu ade papa bia ohu hwe nani ne nyina ayebasa amen ya dase bebre hello majo ba to ye ja droba Dixon bada kon echime de kro champion me enti animre da ya mi siraw ene djuma fa bo maki so mangana sabe ita bi ise mu huni sabe apakengi apete bonti sabe nipa bi hu amane saa we yesi na mami o ewurade Yesu Ghana esa wode yam kwa Nhyiraba Kwadwo Sammy na tene se mena Ghana ti ko family bi ye adwumani nan to awofu ni nyina okay mesoma da se bebre senior hello majo eja over champion woden ene ba bia kasafre baba jo dada wili mikazefri asensuru ashaman dada wili senior mayentio ofa won emofra bi wo a omo ya dia yenkan ya titi omo etise die wiase ni omo dia na se emre bi ani ho we a oye ya unse akofa be kan I don't know dia mitre ne se ejano ana se awfo no injili wo mo okay na panye tiadi yo me so me dase bebre me fa me last call na e dia frefo no e de SFC semre no e de kan we yanim yi pa
053405019 059346565 Suzy pena mine ni eni tu aka abofre ni mienu nyina da akatai. Hello Majo. Nana Kwanso. Oh, we Kwanso asinia. SK Dodowa. SK senior me yenti anumre. Ayasemu. Eden. Unze asemu asiwu enwe nye first o na we so nye second. Na be teacher ni kwa watu ni. Ewo akai Kwadwo no. Sure. No school ni fa. Se kan ni wo obi. Ya te wasem. Yeah. Kuma sa wona ga so the same thing. The then education officers na mo ya fa ho. Eno ni asem. Yes, education minister. So onye bibi fa na first na ne bo nkwala wo school na Monday bia ye hweso. This is quarter na ente sa wo. This is penny for me bibia from onye bibi fa na wo fo ne so yakoma den. Ento ye. Yo. Ana obi nto ya so. Medase bebre senior we na frefo no ye gina we so e de asinya de ebetumi afa obia bia visa ye bre no e de anim kan bebre na ansa be sore so no ne anim adi kra no we happy birthday enko na enfama wo ye ningro prampram NDC constituency chairman within Edi Alhaji Isam Ademu Vanguard na we everywhere woli wadamfo ba ko ha wadwen ye pa wa baba ne den Edi Hajia Sweetness oye adwuma ewo Angel TV na ye producer Edi ma ontumi enka wasem ewo Angel TV o kirem se ne ewa wodenti Yankopon o ma woda we nya soronko kra onye okese no ntetra koba mu o ma wo chairman na wudie no o ma onimde ne nyansa enkosoro na nkwaso anso mo my Ghana ene ne sikuo no esom papa nti we happy birthday enko enfama NDC Ningo Pram constituency chairman Alhaji Isa Ademu Vanguard we everyone kasa obaba ne den Edi Hajia Sweetness ono eye adwuma Angel FM ono ene ye producer edema ontimi enka wasem ewo Angel TV enti we ya woda kese enko wose Yankopon ya adoma obaba ginam wose nantwie ne wo bebre pante obaginam ne so de ya ne meet no yenyina ebaji bi ne yabom seto o sikapa yeko when so free papa kumsin oye news anchor wo TV Africa o say happy birthday cause kase pa enkoma Mishak Nikki Shaki o say nyame nsura no onya okase on yi free adum nkwa adumu o ma won sanu adwuma nina enya fefefe enye nsura na enye nkoso bibi biara wo pewo wakomam se rade nye ma wo no Yankopon enye ma osronko kra so nti happy birthday kase pa enkoma Mishak we na kase bo ne gina wetine abunu komi say pon emusemufo no eye me bell entwene say mu edema yen DJ Omarion be ma 10 gram wo wi ni ahofe edwa no ode ekopie mo ewo Facebook no suma ya kase gbonu mu foni nyina ehwe bia akenka fo yesin konya besema ni bere no edi abeje so eye takwade kodwe krom twebe wo de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy mene Adwoa Agyei Sikapa. Yes, so I'm Apakan Jeja Bejina Adwa obey sports and what they bene Champions League nse be koso akoso ene de wa wona tua Dortmund omo Barcelona be koso and nothing so Apakan team ba ko ne ye hwan PSG for so mbebo bi na on PSG ene hwan then Aston Villa on e be fa ente na se de tie bia nse Barca de o be wene ana woni gidie aden omo money enhwe say 100 for ne. Say no ye twimakoye mo ho. E be sa be hye mo hu maka ho. But ye be over 10. And Aston Villa for no mo ha adwun. Omo ye very. Aston Villa nti ya na ayi for ntu omo fu so omo nye careful. But me say the tia page betuma twa for ba omo nye careful nti say be jeta de mo. E ba mo nyina mo any tia ade hye. Apakan GH is up next.
Wukura gbe wotro melegbedura no vinyo fogboto fi wotro ya cha gamagbado megba no in sports ye metwogbo no yimenko enyu DL Power Sports Update mere kukuno wotro ya yomadana grona made na amesia me propomoto fi no chome radio adre DL 106.9 Sports adimila ye me no metwogbo na anyami ganyobi tobole bon no ko ye Facebook YouTube bekene menga bo hefia no yo beshe wata sheku woke sports ni ba bekene gbeji DL Power Sports Update mekwa bo fai ni ochemoku ni mokwa kemoku ni mofia moke radio afo DL 106.9. Good evening to our cherished listeners and viewers watching us live across all our social media platforms. Wednesday evening, we are back on your radio to bring you DL Power Sports Update. So please don't hesitate to call a friend to tell a friend that DL Power Sports team is seated live. Ebusia mamenyina we suname mo adwoma wakwaba baby bia wo ena nwumre mrewedo ena okuada nwumra gudie momrantie sinkunya agudie mo nsema yakwakopedia blessem fo wajebre watnas wewu so asone sokrojen ntebeni nyina waye film ni akede osie modu otiefo editie se oti ohwefo edihwe se ohwe ena yen okafo nso no edika se ye kan yatnase a yereba ne yere abesoma ya gudie mo nsema edi adanada ne edi adencheche bumfumpa ewo Ghana bibrem ani broni kroso ewa monone ya turidi DL Power Sports Update ukwada nwumre yede eba besomo tami kuchu yade nsamana ba ya gudie mo nsema ya bone bede achechire yebesane mu edi agufam edi amanda nwumre kama woni amfasida kese amfama Lumba ensupa na Lumba ensupa yensu abadwama nso a emode emu ya kroje emute Food and Drugs Authority ayen hwehwem agye atumsende ubagana na opensu emode no bianoma eno ani Lumba ensupa ntiabusia baby bia wo na nwumre ya wutie me opensu abenom na ebeya odede eno ani Lumba ensupa enti efiefie mononom mo amoton nsuo mo ton traffic move for na water depot cars am distributing so munya Lumba nsupa na monton djubedie bia odibia no for Lumba nsupa no efa serve wa wo insu ayanom wo Ghana ade eno ani Lumba nsupa nti obi antobi nonom na bibia enya kama na bibia anya fine fama no mo am dance man ene ne mpatem atadwumate dende madam abanya meche mubenya bi ewo na kachi owa Pietus Lane oben Lumba Sport no 0557 349-401. Eno ye of air dance man. Ene ne mpatem for fanko. Ene ne mpatem for Mama Vic akache. Mubenya bi ewo. 0500-680-783. Lumba nsupano pebi atwa. Bra DLFM yakache ewo nkran. Agbogwa janshi. Ene Wisconsin International University no. Ena edi animishe. Ube piemo. Ewo yakache ya. Ubenya bi atwa. Odi uba reception wa. Oba beto abayo bi wakache nse ope Lumba ensupane bi ato say yes sachet and a bottle no obeli di unu wenye bi ato Lumba nsupano se ope bia whether say a bottle and a sachet no friend numbers ya me de betu dwa open dudu ma empen for the begu shemni ya dia bro ana Enquiries bi opese oye e de for Lumba nsupano friend numbers we na yesa Enquiry no both on the bottle water and the sachet water numbers no 0350 no about 5 miensa 27 47 57 0555 274757 and 0577 47 53 43 0577 47 53 43 Lumba nsupa na nwumre omukita emu yade aguri emu nsam no ereba from afar menu akwame fun eta echire so nsuma fam yade nsam no ede eba DJ Omayon Facebook and YouTube DLFM 106.9 yato owetumi ahwedwede ni bi kama ewo mi amede nsam no eba na di amege so no ayensu ano de hye Apakan GH the blessed kiyentie we ba yebesi family area agudi emu nsam de asomo Apakan GH we de nyansa de wadiawo wo interview wo kasai wa hobrase wo radio mu kire se wo yo pabe ne wo radio mampa enti
ya kaja gumane ya shen samna se enanyumre ede amari enhyase emfamfi Ghana Olympic Committee akache na penipa oda so ya na no eye Mr. Benunu Mensa na osion kobiem intinde no elective congress Ghana Olympic Committee eko no makoyi mpenifo amfie na obedi yanim no Mr. Benunu Mensa onhuni din wom GOC president onkobiem position bia nso no onkobiem na yene ni din koma na yebisanse ene no ade na Ghana athlete no se omoko Olympic Games ni ade international tournament no omo ntumi nji medal no na Mr. Benunu Mensa GOC president chima o sensunsun ya da Ghana athlete ene Jamaican athlete mu ene se ene Jamaican athlete no omo mane de eye support the momo investment bi omo ye wo mu no omo ye na Ghana so se ye sa investment na be ye mfie nan idea ni mana mfie wotwe o she obi bia boss ye betumi akọ Olympic Games track and field ye the medals ebeba kroduem a Ghanaian athletes are as good as the Jamaican athletes or as talented as Jamaican athletes. The difference is that they make a conscious effort to invest in their athletes. If we do same here, maybe in the next 4 years, even if it doesn't happen, in the next 8 years Olympics, in track and field. So that is what we have to work on, because if we spend just 4 months to prepare for Olympics when other countries are spending, that is also not fair. If we spend 4 cities when other countries are spending 4 million, that is also not a good way to prepare and compete fairly. So we need to. Mr. Benunu Mensa outgoing Ghana Olympic Committee president ana watenenka yampiem our the senior women's national team the Black Queens of Ghana akachi enchebia women's AFCON omode kobweni yana mso santino oma kopiem our my yefeni Senegal omo boy yonkufa kensie dia boabo mo na omo ko women's AFCON anyama akoe dia first game against Senegal no Ghana shekaba comment mantendra second game na eto dwa Senegal bon yakaba kwa yentumante na kensie no ba na wie no na Kim Las Bioka Green a oye coach Edema Black Queens edi nkomo na ochewa sini team no afa na obuild team no nti mabawa no bebre abehihye mo first time ni a o put you together edi abo game no na omo ba somba bebo game e wo Senegal ya ayonkufa kensie na game no omo bebo na e close game na Senegal won de ne mro Ghana de ne subisa na ni obekan so bo Senegal ba so second game no omo win na two teams ni nya going forward no to me build on this normally are performing better. Kim Las Bioka Green. We changed half of the team between those two games, and of course there were many players that haven't played together before. So of course when you put almost a new group together or a new starting 11, that can be a little bit difficult because football is so much about natural relations. If you start to think, then the situation is over. So sometimes you just need to let the feet play the game, and I felt we didn't. So we came into the Senegal way to play, and in the end I think it was a close game, not so many chances for any of the teams, normally a 0-0 game, but they scored and there's nothing I can do about it now. So it's just congratulations to Senegal. I think we can play a better football. Kim Las Bioka Green atwane Samson ori tu dwa se ne obefa Black Queens no adwuma ba kwa ya ne se or rebuild team no na defense no ya adwuma ho se na be ya defense no be yere pampen na going forward in the next campaign no ade a be yere se obe connect the pieces no together se na be ya going forward no Black Stars ebenya much and better team. Kim Las Bioka Green. But we're also in a process that we have start with the defense since I came in, and now we're start to build a little bit low, how we can use the central midfielder. The final part is to connect with the attacking player, and in these 2 games we couldn't do that. So I think that will be my job in the next camp, to build, connect all the pieces. And if we do that, we're going to be a much better team. But I still think that the performances could be better, even if we won the first. Kim Las Bioka Green, coach at my Black Queens of Ghana, and Waten and Kana. Yampio our Ghana men's under 17, the Black Starlets, Omo Akache, and Yakwako Piena coach from Paul Manson and a technical team.
ometwa Ghana ho ahia akọ Ghana ntwo so ne ntwa so aye scouting and selective players awodo e put together enche bia no ombekọ camping na oma start atoto nyama e under 17 akache na yetwiben coach Frimpong Manso se coach to ene motwa Ghana ho ahia a selective players na scouting tournament ko no na nyama te sen boy enkomo e yo ho obi ti say ball gase utim say ye numbers bebrebe and you could see say places na bi ho boys no as early as be 8-10 years then na be a man for agents and access scouts no mabe form to Accra and say Kumasi or other parts of the country. So baby or how to say hono there just a numbers and as a talent now require pen nya ewo but baby so how abekono to say baby to say Sunyane Kumasi and then he expects Accra so maybe Kofodia hono so bit me I huge adebenya huge numbers like in Kumasi for instance even first day no Accra no around 400 screening. Coach Frimpong Manso man ko jina ma yemi Sunday wakwa scouting to select him rantia no ene a wakwa scouting to select him rantia ne wie no edan ena esi wani so biema obabeye eno so boye nkomo coach Frimpong Manso fanu nyina no yes say yetime prune the numbers no down to let's say 30 so hono and sana ye be start aye ho djuma nesanema and U17 no say no adia hacker sepa ye say wa fa nipa na wie no wie process oko MRI so after no na be hu se manya players dodo say na we ni we obi ho do ni ato no so pa this stage say hu no say is a fantastic player but one year fortunate bonse na MRI rule out na eno no akofa ade de so until say ye be wie MRI ne sa ne mane yentumi even the strength of the squad no ye wo so I know the better say we na fe ye be kase ya fa mo ye part of the U17. Coach Frimpong Manso, coach at the Ghana men's under 17, the Black Starlet of Ghana, and a Watinenka, Kumasi Asante Kotwakache, and a Yedi Yeniche, lawyer Safuduku, a Kasama for Penedima, Kumasi Asante Kotko, or Sisino, Baby Anyama Kone, Moedin, Enti Kotkonso, Omania Briepa, Enti Omugame Dio Manima, Omani Bechem United Kwakobono. Omu ko game no mente se jata bruno omani abrekwa miaso omu ko penkunimdie no e de etia boboku a ye fa ne Bechem United a omu mfendi agrokra na Kumasi Asante Kotko management no ma ye omadwen se ne akotoko mrantia ne technical team ni pe bia omu de bema se ne be ya kukensie bi ombekum no ombetuma wini de ade no league ni mo si ye hye no bia ayenso no bia no ye mane koso pa tisi no ni bia de ko match no no ade so motivation ne encouragement bia no say ya ma mo say support mo ade bia be hia mo matimi ade ne bia no ya willing to lawyer Safudu Kwetwane Samson Oritu Jase this season kotoko peso amoje double Ghana Premier League ombeje FA Cup omobeje na omoje e de ahye his Royal Majesty otumfo se tutu anuonyam eno achinso no mama mrante na atiase se moje double na mwankasa nso no e be hye mo animonyam mo se we player na ubeze uko animwa opportunity to be so much league and that's what me Air Force now and they are getting close. We are the first time over the league. And yes, we are catching some say the league in the FA Cup no. We jam o 2-4. Into 2-4 factor no. And the players nanga for their own good so no. Omo team for league in the FA Cup no yago. Lawyer Safudu Kwe Kasama for penny, Edema Kumasi Asante Kotko, and Wetumatenka. Ne crack no na lawyer Safudu Kwe to Jachema, or season when Yama are very tight, and to your Kotoko Chitani, na ya wadresa Kotoko Chitim Biabe is no Washana Dabi Antisa,
team bia mo de mo osoro enti mo supporters na mo kan ahe na kotoko performance na nye ball mo bo nya fani ade enti mo mago pramane so no enye easy sa this season league near fake up no emu ya tight enti kotoko ntumi nkotwi emfa team bia so kekesa enti no supporters no go pramane mo mra na mo meta team na chi na be show mu nkran no ma win games na go pramane so amomma especially baba yara meta mranche na chi no ha adwinye pa lawyer Safuduku Nse ni padu do no omo kense o do Africa there obi say oh goes no emma do how present ka ko na nka 4 5 6 but eso obi acha say the league na ye bono and say bunya me say for person ko so obi e mo a me say say obi a prepare o share the nature of the league now it should tell you say emotion because acquire 1 point 2 points it's so tight what do you expect to compete for business Lawyer Safuduku kasama for penny Arima Kumasi Asante Kotoko ana watene nkano chairman Kwekwa Ponsa aka chairman K5 former Kumasi Asante Kotoko supporters ni nyina omo chairman no wedi bi pen na ose Kotoko pen for ni eso mu ye bia na supporters ne bago pramane so maye na mo still na no supporters no mago pramane so na adwinye pa nti no Opachao Esra supporters ne say yes bia momfanto machi na momrago pramane so especially Baba Yara Stadium na mometa team na chi sene be beji njamrante no na omo bo akansie dia makotokwa o medi nkunim enti America say ano odin say ya supporters ni ntimi ho ade property ti a omo master bi ba me de ade a mekinya ka show man say ye gusu sra omo ye gusu a pa omo chow yes, almost still almost in that my share restaurant where Nipa Umba restaurant no. Yamin show. Omwa neba. Uko yellow stand. Omwa Chairman Kwekwa Ponsa K5 Edinin Semusino Erodi Tuja Echirema Echitafo ya mago pramane so no. Omonso econom kwhwe mo ba fia na echitafo ni bi ni anko ebisa o na game na kosan resort na kosan osi ade utifie team awodo waye wadwe se wo ma na omo kwhwe ba nso ana ubisa resort na osre epachew ni esibi obi amfantu na chi na mo mna agopramane so beta kotoko achi ewo baba yara nfa kotoko supporters oba fie nso a no mo bebusa score line na ball ni ni ebusa na to be frank say utra fie na ubusa utima awodo no na wonko stadium nfa temwa ye nyina ni chi ade niam bebra gugu kwa ye nyina ye timi betra radio so kan ye srema amomra stadium kotoko eye ni supporters na supporters no eye kotoko se kotoko ni sa supporters we ya Kotoko say dream says you. Kotoko say any other club. But to be frank, supporters near me who say yes, Kotoko a supporter. Kotoko a big club. To me there, Kosoa na Mekosoa supporters, especially any bitching ball ya boy. The team are very good. And the supporters now. Yes, the fan tour machina, or me team nature. Chairman Kwekwa Ponsa K5 former NCC chairman Erima Kumasi Asante Kotoko. Paul Ayamba, business development manager Erima Samates 1996. Or seriously the nipa wan waka no kre se o share factors any dynamics ni nyina na odi gufema bobo ko efene Samates o ntumi defend the leg na o moji enti ni eso mo ya so mo ball leg no enya respectable position no mudi na next season no mo planning ahead of it. Sure. I am a realist. Sometimes you need to look at all factors and then you admit to reality. And for me free say baby Kumasi Asante Kotoko eda bibia go stars da any bibia has da. Now where we fixtures you need to also look at your fixtures now where away games a home games a name all the dynamics. I think that we have to play and get a very respectable position and rather focus on next season. Paul Kwesi Ayamba, development manager, Samates 1996, and where to me attending Ghana Premier League match day 26 team of the week. Fatah Dada
or the Aba Mountain coach no Karim Zito Dreams goalkeeper no Benjamin Asare House of Folk Oko defense or Benya Nuruddin Abdullahi Mediama Samuel Oseku for Nations and Rich Saki Adriana Football Club in Finfini Ishmael Ado Heart of Lions Justice Blair Asante Kotoko Ubenya Emmanuel Kunto or Young Apostles and Emmanuel Ano Ewo Nations Oko anymore Prince Treneboa or Basicoli Stars Abdul Razak Sarifu Drisasi and Godwin Sefa Ewa Samates 1996 formation or a 3-4 formation and Karim Zito Eboa Yare won some Yamfa Efienisi Niamonito Wamanone Niam Fansidia Endra and Yamanon Enkwana Champions League Ebaso Africa Yandiane Basunandra CAF Champions League quarter final second leg result say na kokoyeyem ahila omdoman tnafi elali shombako omentumate 2-0 on aggregate elali are qualified to semi-final Esperance etnafi ema bobo kwefem Mamelodi Sundowns ko shombako omentumate 1-0 on aggregate in favor of Mamelodi Sundowns oma qualified the common in Farabat Ndram omotina fie eshe kanimi no pyramid enso entumante na emom no 4-3 on aggregate no bobo ku a yefen pyramid a qualify the next stage of the CAF Champions League yede ewonsam ediamane one game atumi atodwa bobo ku a yefen Orlando Pirates atnase omanhyebi sanso na MC Ogyei anhyebi 1-0 on aggregate na MC Ogyei atumi qualify the common CAF Confederation Cup no say ana won something quarter final second leg no Simba Sporting Club 2 El Mazri 0 Eneya na ekoso 4-1 on aggregate Simba eko manim El Confederation Cup semi final Zamalek Omanhyebi Stellenbosch Esho Makabako Omentumi anti 1-0 on aggregate Stellenbosch eko manim to semi final of the Confederation Cup and offense yesi akasima enum RS Bekani entumi hyebi asek entumi enhyebi na USM Ogyei enso enhyebi bobo kwa your friend CS Constantine entumi hyebi yame odomo china ba those games no result ebepiem no yebetumi de wonsam area abesomo UEFA Champions League quarter final first leg and games echoes bobo kwa your friend Arsenal and Romatana fie Real Madrid bomeka polimiensa omo entumante Declan Rice ebo 2 goals and Mikel Merino ba ko counting draw Arsenal ne miensa Miami team Real Madrid ye entumante na mo comeback no possible ye betuma ye no Bernabeu enso na endra bobo kwa your friend Bayern Munich etna fie ma Inter Milan bomeka mieno omo team ba ko Thomas Muller nya goal ma Bayern Munich and Abrantia Feno Martinez Lautaro Martinez and Davide Fratesi and so about 2 goals no edema bobo kwa ye Feno Inter Milan ye won some edema ene games ebekoswa enyankwada senkra big games and abaso ya shase ya bosimane ensia Barcelona enhyebi Borussia Dortmund enhyebi Sansona ya bonsia Paris Saint-Germain enhyebi Aston Villa enso enhyebi Nyame adom no chena ba result ebepiepiem no yebetumi ede wonsam ede ato anim Liverpool akache na nije sama ba ne se omo Egyptian winger Mohamed Salah season we ba na wi a na ne contract na ba na wi na so Liverpool close of extending the contract of Mohamed Salah komodo twetwe no edu akire nchebia no Mohamed Salah be extending the contract ede amabobo ko efe Liverpool a yede wonsam de man Virgil van Dijk so Liverpool pushi so no so be sign contract extension ede amabobo ko a ye fen Liverpool and so na Vinicius Junior a player at Real Madrid or say come back ma ya na betumi aye biem nti mo am right Real Madrid off no mo hwe mo kasa mu ye na Real Madrid betumi asa ye come back ni biem David Alaba so a player at Real Madrid or say enye over it's not over na so fight until the end na with Real Madrid no everything possible especially so mo second leg no fie no ne nsema David Alaba ede atudwane yegina so na yede ensem no ede asi mo amohwe o Facebook nyina yeda mase Makafui Gajo Kwabna Dixon na Frimpon Edu Simon munyina no yechiam Claire Jessimento munyina no yechiam asida kese enkoma Kwame Afumba bibia obi otechire yede ensem no eba DJ Omarion ede yenko Facebook and YouTube ema wunya bi hwe ono so yeda na se na me amede nsam na ba dia mejeso no ayensu ano de hye Apakan GH the blessed kimiame brapeni Mr Kofi ayenu ayensu ano so wate utie wona wife sister Mary mincham yako zigibi take over no de awoso no ede awoso wo so mo yakra obibia